Odi lobi brada nangasa. Adi wo tuti det fodero ko 2060 di inamu mat fu ayari tu dusun 2060. Kamoto na psalam singi dritenta fo apisti marki tu. Me wan presa masra ala yoyo fadi. Me grani doro doro. Apis pe mulher kamoto na inik mo koita fos brief di brada Paulus skrif Guinness mana efise. De marki wan, pisti marki fifi komit 60. Gado ben tik abesroiti na fesik ba. Fu tik wile kem ching. Na Jesus Christus mek dat ipsa. Mek we praise God fu embu ati di bigi psa marchi. Teso fara den di yo tuti de. Maybe su ambundi. Nanga bogo God bless you.